Eh, wow. Nyarangan anyoy. Apa yun anyoy? Oke, teh hilang ke bos silom. Aya gitu. Urang eta-eta kenalkeun we sareng akangnya. Di MSM Mustika Sari Muda. Gitu teh ya. Oh loh, iya beres. Hajat ya teh tadi nanti. Beres ya. Ulah bos Deden. Ya. Bos Deden. Disiarkan Bapak Solihin Kapayun. Oh. Bapak Solihin hadir. Bos Deden. Anyoy. Kapayun. Diserangan Bos Silom. Hadir. Bos Silom mana batu. Ulah orang mah keur hiburan ieu mah. Bos Judiang laut abdi rela. Hadir. Bos Silomen. Bos Silom mana batu. Silomen. Serangan Bos Silomen saur nanti mau Bos Silomen mana bagus kuring ngecengat jangan Bos Deden ayah Bos Deden tayang lupuk pertama siap Bos Deden saukur Bos Deden mana Bos Deden walau biasa Bosnya nama bagus, hadir. Bos Solihin Samino. Sering ada. Pantes no. Allah hadir.
Bapak Sahili, Bapak Hajar, Bapak Sahili, Bapak Sahili, Bapak Hajar, Silomen, Bapak Sahili, Bos Dedet, Pak. Bapak Sahili, Bapak Hajar, Bapak Sahili, Bos Silomen, Bos Dedet, Bos Dedet, Pak. Bos Dedet, Bos Dedet, Bos Dedet, Bos Silomen, Bos Dedet, Bos Dedet, Nom. Bos Dedet, Bos Dedet, Bos Silomen, Bos Dedet, Bos Dedet, Bos Dedet, Bapak Sahili, Bapak Sahili, Bapak Hajar, Bapak Sahili, Bapak Hajar, Bos Dedet, Bos Dedet, Bapak Hajar, Bapak Hajar, Ibu Hajar, tarik coy. Itu Haji no. Mama Habil, Mama Habil, Mama Habil,
Bye.
Muhammad